Aberu Rosemary Amuge, nyes abalebe, akote silikalete Max Ogire, nyesi konye abu ibelokin, aluikin nyesi egiri nyesi akironu amen. Buneso bu, Ogira, ba, amene ya spine aberu. Kwa na jone se beti no. Ikamuni ngogire sapulilo. Ikamuni ngogira nyo, ekaisauni. Ajasilu kumina kaisauni dunia mutiso. Apera ngari jone jengwala sida kapkana. Nwe jani na sa utado nga wajala ke kaisau jala ko nyede kapali. Okirora Yesu. Nera jabe. Akoto nenera ngabete kajakina ne jala subat. I want take him to adimina kokolan. Kutongole maraswa. Mamngonere ponelo esureri tungalu award. Emerate dote of which is not good. Konye silikalet Max Ogire, nyesabu ko pegak no elopatora muge nyes ko balebe ras a sabak no epele kitori atwalatala eke kiror katitae. Twendo gate. So I'm a UPDF person, one lady. Pa kirongunu ne sabana. Mangana ngene mambor. Mamuchut. That's why nese akodo no nyaka desine ya admin. E gur lele buno strong officer admin. Abang banu awasan. Anebere otoga police tiane. Anaito ya unane mpakane ewo. Ewo. Dobera kirongunu ni sudi nyesi be. Kotoja isiolo nyesi. Nyoba chichilte kegwe. Abedo ma nyesa romangun. Alope. No romangun alope chakana kila. Ndenu kiana ningin. Adwere jabore nebore. Dogo nene bala nyesi bi woro tu yongise woro na neje okile nike. Ugeje ba kai giri oja ai supine nga papiro code. Akoro kwa nengo je. Okile nike this is my witness. Okile nike. Merena soditina. Toni kopanda no maite sing tumalo. Nyobera tinsike areje ngisa tins. Mate biyon tebon mena sang ebuna onne anyuna ne sani kanyilu akwaro wongon. Alomna de kiss. Toni bolu reketi dalimon mabo ngole ro kliniki boppa e kingol. Ko bolu reketi angola no be rengi anyina de kiss even adimi ikini. Meri bori reportan. Ne jas. Angoronu oidunyet Machulet Sara ikokutu ka Jennifer Akech kes abala sebe idilo gire ai soup angoro ko waitini lu egelegela. Apupe nga pipilo anina chika noi. Pupe ngone mamarage au ningesi nyeni. Elo muni ngesi kinga ai mara jono chibakele wana tulukumini yare konyeja kaitingolo gire. Elo muni otoma dum ngese masa jono elo muni kwanta bengo akote ngoyo konye kapigito rieng elo muni yok ngambi kotio go kinga. Kwana biamar na tono gate. Do parma bwe ngali menga merai kwa ntungana ne giri job mami konai mami buye kati ngese buntani konai buntane elwande bunta dum nyoni angale baleli moyo so di bere kayo bukolo yo girenga bwe ngeti yo buyo girenga mayimbo do ne ngesi de buntano ke keso mtatu mejo kere twele mini dwe no adekis e dwe nu idarete adekak angor adekis e keso mesi ni na kota ibu by force at first engona pana wala pala ngone tiperikite ngiko kuma mekilin ko joklin kambali alote ngadekis dodo kapase somaiti ko sikino ko adekis e jaiso side room le mukere so edwe obu wado pepar e bala jaja adex ne nga jayam e bala ha do bodo biengo ala polo mama ngabuta adex anunyo anu ikilio bi supajo noi etungali angoroni darete adekaka awasane ngese otanese awasane ngese ngene a police ne yaiti no aingi chiko police na dekisi naka onyino mere apio nyesi abalebe apota pedoro sodo adekis o chamuto I touch Rosemary Amuge na atagani ebe akokwa esilikalte catch apia ike. Just leaving the man is door right there. She just said that the man will see her properly. Pull the skirt up, pull the bike and the knicker down that she's urinating. And she's the type of woman who wants sex 24/7. Yeah, man, they satisfied. Yeah, they are saying they are going to pay. They are going to deduct on their bill. Yes. And the whole bill? The bill is 3.3. No, that man did not do anything. That man did not do anything. There was another woman there when they reached at my place. And the woman was telling us, from the time they went to her telling her get out, that other woman was there. At what time was her man? At what time was this man really touching her? Across got torn from here, under that mango tree. Kanua TV East told Bateda it ko police na Adekis Kumi Onyino Hospital, Kokumi District.